more tiba mi tobudike tini pagamalutuko leadership and the Bible takeku kena do li sosri pagamalo li Luka anyapu tagiti pa li G. Robert Clinton we kuera ni lo supuhi wata suwe patabu yo patai puero ta sibli kena lo pedu de bata kweta ya ta sekatolo pagamalu ke saya klivita le bakado takeku kena ro tabli lo ke sa ko do pa kwa ke pasu ke pale Krista mi kodike pa yo aye amen li Luka di da we patinya lo pale akwe li ne mera ketitra so Luka lo awe me pa kaluga do awe me pale ale te kota do tata ku so ta le do so polu de kora so akobyo le so bana ba ti de pa do awe kwe we la li kibe le mera li Luka kora li mata ni lo the way on the Paquali me so Luka, the way queda su so Theophilus, no away on the Greek nobleman, Greek po le odo alla acapota galo away queta ni to duta baka 30 year blow, no away ni taduta te ni the si quick ni Mera akobyo ni so Luka li Luka pa plata lo so the away ni so Luka atakwe atagi mo poa no keep verse ni away patera le ta so sri mata no di poa kaliga gentile ta to ni militi ta so sri ta ma ko ta ni re batiti ni away temile tu kale lu ta kale lu ko kweta akobyo ni le akobyo so poli ko so bana ba kahalo tata kuso aweta so simata so si te no paritare akobyo ni deligione so Luka tilo tato so Luka poto chi de tata kuso tapita ma no so Luka na poeda le aweti ni ta so si udo ta so si ne klele yo tapita ma pulo memele ala kapoda we su komoda we pamata ta kuso jene mata no tele tene aweti weda di me kati tarata de atenya tagita wota sapano tausu klepano to ne do aweti weda tata kuso ata leto apano ni we mera ta so si udo palo weda ne ne de takalu tuo ne le Luka sadu ter puriane awepa plato dale pakasa tabu shukri le tole ta so sri lo amo pa lune le puedo ta so sri lo yo pale ande tota tega no okopendo Elizabeth sadu ter sabulu si chine si le to puedo do ta so sri lo pale atanata tega le amera so so ruidaga sikone so po husi nuini ni wete me po to amap atapa take away ne petele little puedo so po husi nuini little puedo ta social okay key verse leadership lessons no le pakabatinya ni we ni mira ta little puedo do ta so sri le you are tama apuine lo Lisosi to be a tattoo one medizo a copy plato sashukri, ye may human being fully identify with you, become its savior, may Wakanyo Tagale, a ketoke, Pauke, Koketa Taga inelo. Awake Satabu Shukrini made a perfect human being, a deep religious feeling, no aware udo ta. You are tama le weda hilo ta pasosita no Jesus says a person of wisdom because you can bata tiodi me potale odo takute odo tatadu odo tati mata balance character no le atamu le awo kopione ne a balance that divine and human awo inela leadership lessons and the third kind of supernatural power according to Sutta kamo
le tha ne we lo ba le akopyo ne ta ke ko ke na ta su ta kamo ne mi yo asu kamo ala ka po atu te po po we se ne ka ba lo we da no le kuna bam le me da pa ke nyo to ko pa ke nyo le ne ke ko ke na mi te me le ta su ta kamo pa su mo ta te na su mo ta te pa su mo ta te la akopyo ne na ku do pa su o na su o lo na akopyo ne na ku do ta ate pa ku do ta ate lo akuta ne ani da akopyo ne our leadership lessons le akopyo biblical leadership award ne mera supernatural power lo supernatural power ta su ta como de que le puedo ta so si o do ta so si su como o do que yo ha su como awene yo asimu sine mata no awene yo tamale akebli ke phuni de mera tamale ale puedo ta so si su como ni lo no akopyo ne mi o ba the ta ga u ba san ke ne da ma to tho ke ata khoplo ta so si su como mi o ba the te ke khu ke na to bo ko ne isolation process no solitude ta we se no ba the ta ga u da ma the ke na na ya fa de mu le to bo ko ne mi ka to ra le wa wo me nya bo tu ku ta ke ba to bo ko we o da ta ga bu ni we o te mi pa le akatu a da no akatu a da si ne akatu ta a me pa te ga le akopyo ne aso ko mo ta no akopyo ne ku to pha lo ta di ne sa no ta ma lo chi mi de mi ne te da le communication lo communication sia ne na ta ka so ne di to ka tu pa ga go ne ai ka sa ta bu shi kriya ne ka to ta le ta ka to ado te se yo pa ka te nya pa ka na pa ka tu o ago communication ne o ne communicator no communicator talent te on ne ka ba flow ka ba pla ka ba share ka ba le ku da sa su kre ka to do ta to te ta di to da ko pa yu da pho mu se mu go te pa phi ta ma ta tu lo pla lo ta no phui lo ta ku ke ta di do tho ta me tho ta a tho ta tu ta ta pho nya akopyo leta cheta leta usa phoko ne weda tena po weda bakado ta umu adu yo agri jene yo pakana po tho ne lo de tamalo tamit miane te da le incarnation mode ho ne de aka nalu tho na ta akopyo ne tra yuja ta he ya matata kugisole papio klani de we incarnation mode we hini we da papio puti de pa ata mu ake awo ali alle ata kwe atu zenu ya akopyo ne we de mi sita de bolo zeya doksa asa yuda ta sa mato zeya do wale asukena ke tani ne telelo we mi ba uno la akopyo ma min li la akopyo telelo mi ba le akopyo ne ni bisira to ne di ro Roman Catholic Church da ko na ke ro pa to le lo ke mi to no akopyo ne ma queen ke to ke le Margaret di le sa bya ne o no akopyo mon queen ke ro le Johnny je ne oအခုတန်နေရနေတဲ့ကူလောတိုလောတဘောခေါ်တယ်အခုပြတရာယူကြတာဒီတဲ့အဝဲဆိုတာက incarnation model အခုတန်နေပွားကွာဖိကြကနေလဲဦးလေပတ်တူပြကလာနေအဝဲကတိုတာအောတာဥမှုဒီပတ်တူဖိဖို့တကတော့အဝဲရှင် incarnation model အဝဲမေတာလေအလိုအဝဲဒီဆိုတော့ခေါ်ပြတတာခုဆိုနေကတိလို့စုle poale atulo tata kuso ogonelo na contextualize more jana no ke tamalo lukarakane mera foundation criteria for a ministry akava no to agiti le tamayo tama go no to agiti akobyo ni no to agiti ni pataga tamayo tamani kebli kepu kerota suisu patatu le a degree patatu le allo allow patatu le tani no
အခုပြောနေနေအတာထုတာတော့အတာကူပါကူတိအတာတိတာပါပထုအော်ဒါလေပွားတကအတာအမှုအတာဥတလေအတာဘူးအတာဥတအခုဒါဝတ်တဲ့ဒါလေ ministry flows out of being နော် the beingness နော်နတာမီတာအဖို့ခုနေနေယောတာမာဝေစနေနေအဝေးမီ foundation လောဒီနတာတာအိုနတာတာဒူနတာအေနတာတူဆာကိုဆာနတာအဝေးစနေ your beingness is the foundation of your ministry လောအဝေးနေနေဝိသနေနေတာပေတော့ကလစ်ပေတော့ထေထေဘာဖီတာမာတာကူထောဖာလောအိုဟူအိုပိုအိုဒတာအေတာကွီနော်တမဆူမဆာလောတာတမကောမခဲလောတာအဝေးလေပကောဒါလေ foundation criteria နဲ့ဘာထုတ်ကြတာလေတာကြီးနေဖို့ကိုနေလောအခုတနေနေတဲ့ပမာတတာကွီစဒီတာကရကရတို့ဒီလေမီနော် criteria နဲ့ပမာပါလောနမတာဒီအတာဝခုစီယနီယာခုစီယာနော်ခုစီယနီယာနွီစီယနီယာအဝဲတဘောတခေါ်နေတဲ့ပမီလိုပါပွားနေတဲ့criteria စနေပရိစိတ်ကွာလေပမီတလိုပါပွားနေ criteria စနေပဲတော့ထော်လို့ဆွေးနွေးဒီစာဝရနေဒီလေကေဒီတဲ့အကောပြောနေတဲ့The natata o natata su natata do pokuni. There is a criteria for you, no? Okay. The Tamaluja Katakani made a prayer ministry, no? A copy on prayer ministry. Tatu palo, no? A copy on it. Natama away li Lucani paplato da Casatabu Sukri at Tatupa, no? Tatu pa metale a read the weather. There you are tama awo in a law. Get your prayer from God and tell your people you are a special prayer for them. A copy on it. Like about doing it tatu pa. Look at Sayua Odo about two pa tale. Me partly so seen in it when I could do it about tatu pa aki water pa. တော့အဝေးတဲ့နကဘာဟီဘာတော့ဘာတူဖိုင်တာလေပွားဝမူစီတဖာဝလက်တာတူဖာအကီဝလေနဒိုနေဘာအဖို့ကူအင်းလေလောမောဆိုင်အဆွေကေပွဲကိုဒီကိုနော်ရကေခေဝတာဆွေပါဆိုစီလီလူကာအဝေးအတာဂီမူပွားအဝေးနေတကဲကူကဲနိုင်ဥဒါယောတာဆိုဆွေကမတာle pata suku ta kuto palop tale taki tapita mata sita katu do tau purupu do ta tuto boto do ta ke le punya kesaywa ta sosi kene pua kle udo pua ku ke ya pua le ta do pua do petito kwa kapakui ta sosi ta mata do pata koshi yone ti kui je mi kone do di yo ta sosi ne pua kle tu do ku mule ta ba kasaywa ta pu te da we ke ku kena do udo incarnational model do copionic criteria ne kama meda pata tu su ta ge ta tu du sa du da pue do sa ku do pa su ke pa le krisa mi ko ke pa yo ge amen